Namele ngithi ngiyolala athi awukwazi ukulala ugqokile la ikhazi nalo esigqokile silanqomo athi ngoba ngibambile ngibheke phezulu ekulweni kwami bagcine bekhonela ukungibhekisa phansi emva kwesikhashana omunye athatha ummese uphethe ummese uyibe uyamphika njengommese uyamphika uthi yeka lento yenzayo soke nemazi ayengawudede lapho mzi ngalesi sikhathi weza wagibela phezu kwami wenza waphuma ngezwe kugibela owesi-2 after lo wesi-2 angikhumbuli kwenzakalani mina manje nginenkinga inkinga yami ukuthi nginomobo kakhulu mekufanele ngiye etoilet. Okay. Besicela ukuthi usitshele usi-introduce ukuthi umusa wakwabani to my Angisikhathi igama lami uBongimosa Matheni Favent Mncube Mwase Ethabenes what be specific enkomokazini nakithi yeah. Okay, Musa. Ngestopha sakho angazi ukuthi singaqala kuphi. But where you feel ukuthi you comfortable ukuthi uqale khona, besicela usicale in the front that beginning your upbringing ukuthi ufike lapho okhona manje. Where it all started. Thank. Wow. I think we should start a line hamba khona ekhaya. So in 2009 around March ufika uthisha omkhulu eclassini lami grade 8 at that time enkomokazini technical high school. So kufika uthisha omkhulu ubiza amagama awu-6 elami liphakathi athi kube abantu bawu-6 kuzokwenziwa i-assessment ukuthi kube khona abantu abawu-3 abangithola i-scholarship so kuya-A and K. Okay, and then umuntu nomuntu uyazazi nami ngiyazazi ukuthi-ke if nganginazi ukuba u-number 1 ngizoba u-number 2, so I was already in the list. Okay, and then from then kwase kuba nezwi man nje there's just something eqhifikayo emoyeni ukuthi-ke yazi ngathi ngahamba and at that time ngifila mina ukuthi ngathi ngingahamba ngoba ngizibona ngathi angifani nabantu abaseduzane kwami ngendaba yokutabana. At least ngalesa sikhathi ngangaka-understand nami ukuthi ukutabane or yini, ngangibona nje ukuthi-ke angikhona ukuzifanisa nabanye abantu, so sengizitshela ukuthi-ke because of that ngifuna ukuhamba. And then kwakulesihlanu ngihamba ngaya kamamncane wami omncane kamamncane ngathi ngivakashile, and then ngihlala lesihlanu ngigqibele isonto mamncane mesihleli during the day uyangibuza uright ngithi right. Oh, okay, aphinda abuye ekhaya ku-right yonke into ngithi right. Okay, ukudla kukhona ekhaya ngithi kukhona ukudla ekhaya. Athi okay, because ukube bekungekho ukudla bengizoze sihambe sengadini sola ngizamela amazambane namaklabishi and stuff uzoya nawe ekhaya. Hayi ekhaya ku-right, ukudla ku-right. So mina ngalesikhathi ngizitshela ukuthi ngi-right kanti futhi ngiyabonakala ukuthi angikho right khona into engihlayo somewhere somehow. Okay, mangabe kuya ntambama uma ngicane manje angibuza ukuthi kanti awuyena esikoleni kusasa ngoba kume ngithi ngiyaya esikoleni nathi manje awuhlanganisa uqoqaqoqa uhambe naye ngisahleka nathi no hamba.
bese angipha u10 rand, 5 rand ukugibela ngisuka la kwakhe ngiye ekhaya, and then at 5 rand umenzoba away or kera kusasa. So ukusuka kwakhe uye edrobheni 10 rand, and ngihambe vele ekhaya ngithi ngiyahamba la, so manje ngifuna ukuqhubeka phambili. Ngathatha lo 10 rand, ukunokuthi ngishone emuva ngibheke ekhaya, ngishona phambili ngaye edrobheni. Afike edrobheni bese kuntambama, and isebusika ngalesa sikhathi kwase kwahlwala la, mekuhlwala nokuhwalala ingento engikhuluma mekuhwalala kunendawo ke mangabu after idorobha lana kithi kuthiwe isemabhalonini. So abhalonini ngithi ngizongena emzini owodwa thizeni, ngithi ngifacela ukulala ngisigwende what. Ngoba ngumuntu onamahloni ngihluleka ukungena emzini yabantu ukuthi ngizongena ngithini, ngithi okungcono khona isihlahla somgamba laba phezulu nasemgaqweni, ngiye khona esithatheni somgamba ngilala. Ngavuka ekuseni ngomsombuluko ngathi manje ngiya ePietermaritzburg, ngasabatha ngihamba ngeenyawo ngifike eMooi River, ngithi ngizozama uku-hike eMooi River, ngithi kunabantu bahayikayo laphana. Hayi mengisahleli ngithi mina mos anginayo imali, so if umuntu uyangihayikisa and then ngizokhokha ngani, okungcono angihambe ngeenyawo. Mangabe abantu bengibona bazobona ingane encane ehamba ngeenyawo, mhlawumbe bazomlift mangabe sengihamba, at least umuntu mengisukela kunokuthi kube yimi omsukelayo. Ngihambe ngeenyawo, angihamba ngeenyawo ngaze ngafika eMaritzburg, akekho umuntu omliftayo. Ngafika mengifika nakhona ukuthi base kuntambama nyanga, ngihamba kwenye indawo ngabona ihonji ngathi ngizolala khona lapho kuseduze kwasemfuleni, noma ngifula lana uMsunduzi kunehonji ngona ngwala lapho le. Monday ebusuku ngavuka, Tuesday ekuseni, manje ngilambile ukudla ngigcine ngesonto, ngalala ngangika mamncane emini the whole day. Monday angizange ngidle, namhlanje Tuesday ngilambile. Ngihamba ngaya esitolo zakhona ngikhumbula kuyisipawu Pick n Pay maybe Shoprite. Ngama esitolo ngantshontsha lapho uchocolate, and ngiye esitolo ngithi ngiya ngoba ngilambile, but mengifika ngiplanted ichocolate kanti bazongibona bangibambe bangathi bayangibopha, and then manager yakhona yathi no, anikwazi ukubopha ingane encane kanje, wangihlalisa ofisini lakhe. Mengihlele ofisini lakhe wangiphubusha, wayephethe isandwich, ngibhalwe sandwich ngathi ukudla nyana. So from that Tuesday until Sunday angakayi futhi, and then ngilambile monyiwe ngiyonke lento le. Ngabona omunye indlu ngathi akusahlali phakathi, ngangena kuleyo ndlu. Mengena leyo ndlu ngena ngenhloso yokuthi ngifuna ukubheka ukuthi ngingalalaphi namhlanje, at least endlini kungabi isesigangeni. Ngangena endlini, iroom yokuqala kukhona 2 liter wamanzi, so okay ngubone, but angizeli ukuthi amanzi, ngifuna ukubheka indawo yokulala. Mengifike eroomini ngathi yokugcina, ngizwe ukuthi khona umuntu osemva kwami, mengithi ngiyaphenduka i-security ebengingekuqala, ufunani? No, ngiyonyiwe, so ngizama ukuthola amanzi. Athi anginayo amanzi, ngithi nongabonile 2 liter laba phandle elento uyayo umqala athi ngihamba ngithatha. Ngayendlela engonywe ngayo ngaphuza u2 liter ogcwele, wahlala esinqeni, yabala ukuhlukana khona lento nyane engathi the kuthi ngaphuza ke kwahlala lapho amanzi. Same time ngizwa ngathi ufuna ukuphalaza, ngithi athi futhi kuphuma
shona etshanini hamba uhlala le etshanini anagijime ngifike etshanini ngigobe ngiphalaze ukuthi ngiyiwe bese ngiyela phansi mase ngiyolo ngemuzo sethi ke ayifanele ngifole ambulance so amazi manje bengilele phansi ukuthi ngalalela ukuthi ngi-weak maybe or ngiyagula or ngalalela ukuthi sengizwe le-ambulance ukuthi phela mengiyi-ambulance ngizoya esibhedlela ngizofike ngilale embhedeni thizeni so ngalala-ke lapho kwaze wafika i-ambulance yangithatha sahamba saya esibhedlela bangi-admit ngalala emabhentshini ngahamba ngifasa ekuseni I think khona unesi wayenza i-double shift nonesi lona alibe ngibona ayizolo ngibonile namanje ekuseni futhi libe yangibona azagcineza kimi mfana alright I'm right okay manje awuhambi ngani no ngilinda abantu basekhaya bazongilanda to okay aphinda abuye namanje bakafika ngenzaka abakafika okay ahamba aphinda abuye mebuya ngithi okay manje ngizomshaya ngithi ngiyofona because kune public phone lapha phandle hambe nge-public phone ngiyakhuluma ngiyakhomba because ngifuna ngibone ukuthi ngiyathetha na in-court so after some time ngiphindele emuva naya bathi bayeza manje sebeseduzane ngempela athi okay abuye mebuya ngizakhona no wena mfana uneyinkinga eziningi asambe siyobona abanye onesi because mina somdlulile ngiyedwa okay sihambe siyobona abanye onesi mesifika laphayana bagcwele and mabegcwele manje bayabuza mfana kwenzakalani ngibuza ukuthi mfana kwenzakalani abanye angithi abantu abaningi nomunye ufuna ukubuza wakhe nomunye ufuna ukubuza kwakhe kodwa okwakugcwele kakhulu emqondweni nami ngalesa sikhathi ukubezwa bebethi how isono how isono so leyo nto leyo isono leyo yavele yangikhalisa kabuhlungu mengikhala bathi no man asikwazi ukumsiza lelo akayi kwi-social worker social worker yangigubha yaze ayithola inamba yasekhaya ngoba ngangingafuna neze inamba kamama wangigubha wayithola inamba kamama wangithembisa ukuthi ngeke aze afone jiki umuntu ngezwa ivoice kamaro phela ikhuluma yathi khama ngayo ekhaya then it was June ngihlala around October labuya futhi no man hamba la hamba okay nahamba ilapho ngihamba manje ngiya eThekwini mengifika eThekwini ngafikela ngasentateni la liphambili phezulu ngase-point lapho mangabe senizwa indaba ukuthi kuhlala abantu abazibiza ngama-26 and then ama-26 ke anobugebengu bawo nabo engingabazi kahle so bahlale bangi-advise-akhe ukuthi mama ngathiwa wenzani ungayi kuyohlala ngako-workshop ngako-park Durban Station ngako-Durban Station because ngalapho kunomuntu igama lakhe uSomnyama lo muntu lona uyisigebengu and bungathi uyiboss yezigebengu zama-28 uyena omkhulu kuyena omkhulu enjalo nje uyakuthatha mangabe umusha uyakuthatha ahamba yokugqirela mangabe uyamsokolisa labantu abamsizayo ukubamba emva kwakhe kuzabona and then mangabe unebhadi ungabophe ungafa khona lapho mangabe unenhlanhla ungaphuma and ngiyakhumbula bengoxela esinye story ukuthi ingane zazivakashele eThekwini nesikole angazi for some reason bashiwa i-transport and then bebawu-2 lo munye wasinda lo munye kuthiwa bambulala bamgqiba somewhere emahlathini khona lapho iy'tori zakhona zaziziningi but iy'tori zakhona kimi kuba ukuthi inganekwane lezi hhayi inganekwane bayabheda lapho
but kwaba indaba nje ukuthi isitori sengasizwa ngiyasazi, but asifiki kimi kube ngathi into eqiniso. Okay, ngasala ePoint 2009, ngahamba ngaye ekhaya ngaphinde ngabuya 2010, ngahamba ngaye ekhaya ngaphinde ngabuya 2011. Mengibuya 2011 kwase kuba nento yokuthi angisakhona ukuphinde ngiyohlala ePoint leziya ndawo ngoba ama-social worker athi asafuna ukuphinde sikubone na ngangade ngihlale endaweni like ama-shelter, place of safety, but asafuna ukuphinde sikubone eThekwini. So mengibuya ngathi manje ngibuya-ke ngiyohlala ngenzansi ngabo Durban Station and stuff. Okay, ngaya mengifika khona then I was I was introduced to a group of gay men. Yes. So got introduced to these guys. I stayed with them. Kwaba sengathi siwumndeni nje. Nami ngazizwa ngathi manje sengathi khona abantu engibabonayo abacishe bafana nami, so sengizizwa ngathi ngisekhaya. Ngahlala lapho mesihleli kukhona omunye ubhuti bambiza uPhethe igama lakhe. Mebuye isikhathi na understand ukuthi shoot uPhethe kwabuye nomuntu ozivikelayo from outside forces. uPhethe kwakuwumuntu osabelayo nje, uma umbheka nje uyasabisa nje because mude uyisigipha and mnyama, umuntu omnyama kaningi yasabisa. So hlala noPhethe, uPhethe akasebenzi, uPhethe akaphanti, kodwa uPhethe uhlala nemali. Ekuqaleni nginga-understand ukuthi kanjalo, but numbers bani-introduce-ke manje ukuthi nawe ufuna kuphandeke manje. Phanta kwakhona savuka ekuseni ngabo 3 sihamba siya emajalidini siqoqa iphepha elimhlophe nama-box. Noma ngabe kukhona okunye ukuthola ubona ngathi kunaba of value uyakuthatha-ke, but kakhulu uyena amaphepha amhlophe ne-box obuye ukudayise. I think ikilo lano 1.50 or 2 rand of the annum, okunye 1.50 okunye 2 rand. Yeah. And then muqeda ukudayisa lapho uPhethe useyazi ukuthi wena unamalini, angazi kanjani. And then uPhethe uzokucela imali. Sometimes athi ngicela ungiphe, sometimes athi ngicela ungiboleke. And then mangabe ungangibolekanga uPhethe imali or ungamphanga imali, khona umuntu ozofika kuwe akwenze ufeel guilt ukuthi why ungaphi uPhethe imali. So I think uPhethe wayeba nemali kanjalo ukuthi wonke umuntu nje letha imali. Wayengipasula isenzo sikaPhethe ngingamthandisisi. Okay. Now 2011 ngajona inkolo yamaSulumane na ekugcineni ngahamba ngayohlala ePitoli, ngafunda khona esikoleni samaSulumane ePitoli. Okay, 2012 ngeza la eGoli kancane. I think la eGoli ngihambe ngabo August, ngahamba ngabuyela ekhaya. Mengibuyela ekhaya ngahlala ngo November nge-2. Decide ukuthi namhlanje ngiyahamba, and mengihamba namhlanje angisaphinde ngibuyela ekhaya. Ngihamba nge-2 November, and then after yahlangana nabangani bami laba abakudala kade ngihlala nabo kudala, sabonana e-workshop, ngihlangana nabo bathi ya sihamba se-Angelos enye club uyayidumile eThekwini ngalesa sikhathi. Sihamba sa-Angelos sanala ubusuku bethu sabuqeda lapha e-Angelos. Sawangathi ekuseni sosebenza populane indaba ukuthi nawo kwenzakalile, obani bahamba basahlali lana. Also uPhethe washona. uPhethe ushona kanjani? No, kwafika abantu nje abawu-3 abafana, kwamathi kuyadlaladlalwa, ngiye abafana bambhaza uPhethe bambulala same time. Oh, okay. Hey, isono, hawu shem, uPhethe.
ngoba umuntu nje engimaziyo. So okay, and then sihambe-ke manje-ke sesisuka e-Angelos siyahamba siya la esasibaya khona ekhoneni nase-Greyville. Mesifika izinto zishintshile na, because ngaleso sikhathi 2011 kwakuhlala iy'tabane zodwa laphayana. Manje sekuyimix, khona abafana aba-straight, khona amantombazana straight, bese kuba khona thina. Ingimangaze nje but kodwa futhi hayi. And then kunabantu manje abake bafike mangabe ugqoke iwash, ngiyakhumbula one day ngathola iwash, angazange ngithathe kuyawash, ngithole iwash. Kwafika omunye umfana wathi, hawu lihle iwash lakho, awuthi ngilibone, amnikeze uyanibona. After athi gcwala, ngithi gcwala, and then athi awusalitholi leli wash then sekuyelami. Hawu kanjalo nje, I'm like okay, sekukuningi-ke manje okwenzakalayo la uphethe ngekho and siyasho ukuhlukumezeka nje ngey'ndlela ey'phansi. Okay, during that time manje senginabafana abawu-2, angithi sesihlala sibaningi manje sekuxhubene. So ngoba kuxhubene kunabafana abawu-2 asebeya abangani bami abakhulu. Mangabe nge-toilet bahamba nami, mangabe kuyodliwa bahamba nami, la ngilalwa khona bahamba nami. So sekuba abangani ungazi ukuthi best friend. Ngihamba nabangani laba, and one day sihleli mesihleli and mina noMamJaha sihleli kaMamanyana unabanye abantu from ekhoneni. Mekuhamba isikhathi sihleli kanjalo, mengibheke ekhoneni khona umuntu ofikile ekhoneni and angikhumbuli ukuthi ngike ngambona before. Into engixaka ngalo muntu ukuthi kungathi bonke abantu bahleli phansi and then yena uhleli phezu kwe-danger box. So kuyangixaka nje ukuthi manje ubanike lona ngoba phela khona abantu abahlala ekhoneni, normally khona abantu i-danger box indawo ukuhleleka kuyo ngathi sesitulweni, so wonke umuntu uyayilwela leya ndawo leyana. And then khona umuntu engingakaze ngimbone because ngiyambona ubuso bakhe from afar, ngiyathi angaze ngimbone Rihanna, but uyena ohleli kwi-danger box. I'm like okay, banike Rihanna manje. Anyway, khohlwe siqhubeke noMamJaha siphaphe. Esixoxa noMamJaha athi uyamazi uSomnyama. Ngithukeke ukuthi why uMamJaha imbiza ngoSomnyama ngoba iy'tori zikaSomnyama ngiyazazi, and from ukwazi iy'tori zikaSomnyama kuthiwa uhlala kuleli side, just angaze ngimbone, hlala kuleli side. And angibuza uyamazi ngoba uyangibona ubuso bami ukuthi buyaxwaya manje futhi okay. Uyamazi? Ngithi no ngiyamazi kodwa angikaze ngimbone, just ngazi igama lakhe. Athi uyambona nomuntu ohleli lapha ekhoneni lo ohleli kwi-danger box? Ngithi ya. Athi uyena uSomnyama loyo. Athi ya uhleli. Okay, manje ngiyabona ukuthi ya kunzima-ke ngoba ngiya-understand ukuthi ngoba kushuthi la ekhoneni imini umuntu omusha la ekhoneni kushuthi uzofuna mina. Ngibuze uMamJaha ngenze njani mebe unje? Athi ucabanga no noma ukubaleka. Athi abufuna ukubaleka, baleka uye ekhaya, ngoba ngabe uzothi uyabaleka ula eThekwini akusikukusiza. Lo muntu unezandla ney'nyawo ney'ndlebe nayo yonke into everywhere in Durban, awukho la uzobukhona khona eThekwini la ngizakuthole khona. Manje-ke sekuzwakala ngathi manje sengithusene kakhulu ukuthi kanti lo muntu ubani okhona yonke indawo. Okay, ngithi noma but angisukume anyway, angikwazi ukuya ekhaya but angisukume ngibaleke, angazi ngizoyaphi, ngisukume. Ngithi angifuni ukugijima, noma ngigijima mhlambe kuzoba nokuthi-ke mhlambe ngigijimiseni emlandini or what. Guys, mangabe usengxakini nje ingqondo yakhe vele icabanga izinto ey'ningi. Sometimes kube ngathi uyagagamela, sometimes kube ngathi icabanga kancane, ngathi slow kakhulu. So ngisukume-ke ngihamba kahle nje. Uma ngihamba bayameneza ngapha hey.
okay, igama lami akusikuye. Now bangangigijimisa bangithole bangibuza ukuthi kungani ungasabeli, hamba. Hamba bangibize manje ngegama lami. Manje akusekho ukudabula, so impela kufunwa ngihambe ngibuyele emuva. Mengibuyele emuva mangabe ngisondela sengiseduzane manje sengibona, because ngalesa sikhathi bengimbonela kude, ngiyabona ukuthi umuntu enginamazi fine. Manje sengimwelela eduzane ukuthi hawu ubaba thizeni lona, and ngiyakhumbula ukuthi kuthiwe usomnyama. Izitori engizaziyo ngosomnyama nalo muntu engimbonayo hlangana, but anyway ngimbingene sawubona baba, athi yawu njani, ngithi hayi ngiyaphila. Okay, ngiyaphila. Ubani igama lakho? Ngimtshela. Owakuphi? Ngimtshela. Athi okay, hawu manje ekhaya uhambeni? Ngimtshela isitori esibhedayo. Athi okay, awufuna ukubuyela ekhaya? Ngithi ke nangomuntu engiweza, because njengamanje ngitshela mina ukuthi uzele mina ukuthi uzomthatha angise emahlathini kuphi ayongenza izinto ezibhendayo, but manje ungibuza ukuthi angifuni ukuya ekhaya. So I think right, ngiyafuna ukuya ekhaya. Athi okay, mina ngingakusiza ukuthi uye ekhaya, but nami anginayo imali eyanele ukuthi uye ekhaya. So into esingayenza ukuthi ngikunikeze imali uqale ibhizinisi, udayise ogwayi, udayise amaswidi, kuleyo mali leyo uzoyithatha uhambe ekhaya. I think that sounds like an idea. Cool. Athi but onendaba engihluphayo ukuthi uyabonakala ukuthi usamncane, awakabhemi futhi, so emgaqweni kudangerous. Angithandi ukuthi uhlale la, mina ngihlala endlini. Unganjani ukuthi uhambe sihambe uyohlala nami la ngihlala khona endlini, because la emgaqweni ku-dangerous for you. Hey, lento akayikhuluma iqiniso, ngoba sengibonile nawe ukuthi emgaqweni akusafani. 2012 akusafani no-2011, kuningi okushintshile, but usomnyama again lo sikhuluma naye ofuna ngiyohlala naye endlini. Ngiyazazi igaba zakhe, but also noma ngithi yebo noma ngithi cha, lo muntu ngobe la uzele mina, so akumsizi. Ngithi okay, anginankinga sinayo ukuya nawe hlala khona. Athi okay, so izozami zokulanda nabo 7 emsebenzini. Wayesebenza e-Durban station security or bouncer lapho. Ngithi okay, athi cool, ahambe. Mangabe hamba kuthi vuthu abafana abathathu bahambe naye. How? Okay, understand shuthi ama-bodyguard akhe lo muntu lona akayindawo ehamba yedwa. La ahamba khona hamba nabafana abathathu, la ahamba khona hamba nabafana, or maybe even more than abathathu. Okay, bahamba neqeda ukuhamba manje ngiyabuza kubantu guys ngenze njani mekunje. Athi omunye yazini so kune language edabaneke eThekwini bayibiza isinqomo. So nami nasengifundile kamani. Athi abaphumela ubho ukuthi abayithanda intombazana. So wena funa kube ezintombazane as you can be. Thola iwigi, thola ingubo, thola ama-crocs ne-makeup mangabe kuyenzeka vele intombazane mayiqhamukayo vele intombazane thizeni. Ngithi okay, that sounds like a great idea, but imali uzoyithatha apha? Anginamali. Okay, so ukusho ukuthi lelo cembo lelo asikhohlwe. Athi omunye, uyazi into ongayenza yini ukuthi musaba usalala endaweni eyodwa. Ngithi njengamanje uyazi ukuthi ulala la ekhoneni, musaba usala lakhe la ekhoneni. Namhlanje lala laphaya, kusasa ulale laphaya, kusasa ulale lapha. Ukuthi mangabe abantu bakhe bemtshela ukuthi manje sowulala
kuphi, angazi kahle ukuthi ulalaphi ngoba namhlanje ulele la kusasa ulele lapha kuseyosilele lapha. It would be difficult for him ukuthi akuthole. Oh, I think leyo into ebelile. Okay, cool. So imini yonke ke manje senginalo ukuthi okay into engizoyenza ngiyisalele indaweni yasenzelala ngoba ngibhizi ngenza lama consultations nje. Abangani bami laba bala eduze kwami bayihamba nami nje, abangani mos sama nabo yonke indawo. Okay, bese kuba into yokuthi ngizohamba ngihela la ku Grey Street noBaso, omunye umngani wethu ugaba la ku Mabaso waseMnambithi. Ngizolala noBaso ku Grey Street. Okay, sihambe ngempela siku Grey Street sila noBaso. Abangani bakhona futhi abangiphakile, omunye ngapha sifike sidlale sihlale. Manje sesilungele ukuthi sizolala but asikakalali ke sa nje. Okay, mesahleli omunye athi uyafuna ngempela ukubaleka. Ngithi ya, athi asihambise kaMbazo. Ngithi kuphi kaMbazo? Athi no, enye indawo nje ngekakuthole mawulapho. Okay, athi lona he uyazi ukuthi kuphi kaMbazo? Ngikhaya nazi. Athi kaMbazo ila kuhlala khona uSomnyama. Manje ngizasukela lona ukuthi manje yini inkinga yakho wena, because I spent the whole day ngihamba nawe ngenza ama consultations, abantu bengicebisa and abantu bebengibalekisa. Wena fanele ngabe umngani nami but still ungidriver kulo muntu lona, kwenzakalani? Manje ngisabhorekile akhulume nalo ngapha. Mina ngicabanga ukuthi asabe ngiseka kaMnyama ndawo. Ngithi ikuphi manje lapha? Athi kaMnyama ndawo elinye ikhonji nje kumnyama, so mangabe ulapho ngeke vena kubone because kumnyama. Noma ungena nawe into uzobe sowazi ukuthi maybe nginabantu abawu3 abawu4 and then imina lana la shoot always 5. So yena ngoba akazi ngeke azi ukuthi wena ngiphi, so kungcono uye kaMnyama ndawo. Atlona uyazi kaMnyama ndawo ikuphi? Athi ikhona kuhlala khona uSomnyama. How manje abangani babi or bazama ukubafani or kwenzakalani angi-understand. Mengabe ngisacasuke kanjalo ngibona abantu baqolozele ngaphesheya komgaqo, usakuthi maybe kuyaliwa ngaphesheya komgaqo kwenzakalani, so khona into eyenzakalayo kodwa ngaphesheya komgaqo. Hayi nami ngiphosa amehla ngaphesheya komgaqo. Ngithi nami uSomnyama nabafana abawu3 bayeza. Holy pamthole kanjani? Like the very same night, the first night nje ngithi ngiyabaleka nabo bangithola kanjani. But ngoba beza into engiyinotisayo ukuthi baphethe izinto ezingathi ziyinto. Lezi ndaba ziphethe bazishaya nabo ngazo esandleni, bashaya ngazo esandleni. So ngokwazi kwami ke umuntu bangabe nixabene nje meqhamuka esebhambatha induku, uyazi ukuthi uze kuwe uzoqhumisa nenye impaba. Nithi uyazi angifuni ukuthi kube nedrama lana, so angiye kubo ngijime ngiye kubo. Mengiya ngithi okay senizile, bathi ya okay bathi asambe. Okay, ithi ngiyolanda impahla zabo ngihambe ngiphatha impahla. Mengithi ngiphatha imbuko zokulala, bathi hayi shingo zokulala uzoti. Very understand ukuthi bathe kusendlini la esiyakhona, so really azikho isidingo zokuphatha ingubo ezinemkhonto. Sihambe. Mengabe sihamba abangani bami nabo bathe futhi bahamba. Ngithi hayi imnandi ke mosle, bokusho ukuthi laba bazolinda mina ukuthi ngilwe. Mengilwa bese bayafika bazongisiza. So njengamanje nje ngiyacanga ukuthi okay ngilwa nini, ngqala nini ukuba phela nawo abangani bami. But ekubeni kwabangani bami futhi lawo bantu abangapha bawu3 baphethe induku plus lo wes4. So thina siba u3 and sibancanyana because lo omunye omncane kakhulu, I think ngalezi ayinkathi bayingaba nabo 11 12, mina ngaleso sikhathi ngina 16
and then lo munye naye bengaba no 16 17 or 15 usondelene nami. And then laba badala nje, abantu abadala bangaba nabo 20 something abafana, and then lo baba nomdala vele. So into iqala kanjani ningane khona abantu abadala nabantu abadala baphethe into. So ngihamba ngibe ngiyacanga ukuthi okay, ngiqala ngigolosa sijike, mesijika singena ehonjini nje ipassage eliminyamanyama. Okay, sihambe mesihamba angene yena phakathi. Mengena phakathi silandeleke size sifike, because yena behamba phambili kwethu thina sihambe size sifike la ngene khona. Mengithi ngiyabheka la ngene khona, hayibo lana kugcwele udoti, kunendodla nje zodoti eziyinqenqema nje. Uyabona ukuthi la ekhaya futhi ngathi akusahlali umuntu, ibhilidi nje elidala, akusenamnyango, akunamawindi, kudala nje. Uyabona la mengingangena la angisaphumi, so angivele ngingafuni ukungena la. Hayi ngaleke manje umngene angenanga, but ngena yenza kube lula nje ungena. Ngikho manje baqaleke bafuna ukuqaqula. Befuna ukungqula, omunye ubambe isandla, omunye ubambe isandla, omunye ubambe inyawo. Bajoyina abangani. Nawe ngithi ngithemba ukuthi bazongisiza. Bajoyina nawo bangqula. So ngibanjiwe inyawo, isandla, omunye ubambe ikhanda. Bangiqhubula bangingenisa la kulendlu. Sikileke. And then kuney'tebhisi ezinyukayo ngilapho niy'bhilidi, kuney'tebhisi ezinyukayo. Menginey'tebhisi ezinyukayo bangithi qithi ekuqaleni kwey'tebhisi, ngeke bangiqhubule phela ukukhuphuka. Bese bangidonsa-ke sifike phezulu, ngapha kune-room umnyango khona uvuliwe, sendele khona. Mesingena kule room ubaba lo u7 uhleli lapha khona. Okay, kunesitulo lapha, abathi hlala esitulweni, ngifike ngihlala esitulweni. Emva kwesikhashana qhamuke manje baphethe ibhodwe nama-plate, bayaphaka. Angazi ukuthi babepheke kuphi, bayaphaka. Sikuphakele ngiphakele nge-right bathoke, baphake baqede badle. After bandlaleke, nebendlala angibuze lona ukuthi ayangibuza athi kimi, wena uzolala nami? But angakabi ready kulala manje, akafuna ukulala. Athi okay, hayi kulalwe-ke. And then after some time bathi no man, uyasiphazamisa manje sesifuna ukucisha ilento njalo. Kwakunamakhandlela sesifuna ukucisha, so sacela ukuthi ulale, because asikwazi ukuthi thina silele khona umuntu ongalele. Mengiya ngigobothe nabawu-2 ngaleso sikhathi, ngithi mhlawumbe bazongisiza. Mamele ngithi ngiyolala, athi awukwazi ukulala ugqokile la ikhaya silala esigqokile silanqona, so yena ukhumule lesigqoko phela ngithi umuntu ukhumule. And messing it. Ngoba ngilele ngiyacabanga ukuthi yebo sengizwile ngalomuntu ukuthi umuntu onjani, what and vele iy'tori zakhona angizithathele ekhanda ngenxa yokuthi ingane ngwane. But naku-ke sengiyambonile ngempela ukuthi umuntu ophilayo lo akusiyo i-character nje yenganekwane. But again akabonakale lo muntu ononya njengey'tori zakhe. And then kimi uthe ufuna ukungisiza, ungisiza ngendawo yokuhlala kuqala, and then after that uzongisiza ngokwenza ibhizinisi. Ubukeke umuntu right, but omunye umqondo awufuna ukuphuma ukuthi-ke but usomnyama, wena mawazi igama lithi somnyama ulaze kanjani. So
manje ngami ukuthi-ke lana ngizodlwengulwa or iy'tori vele zi-wrong, sizolala nje kuze kusekuseni. So manje ingqondo yami seyilibile ngibuza ukuthi-ke if ngempela ngizodlwengula lana kuzokwenzakalani, qala kanjani, qala nini? Nginaleyo ngqondo nje, ingqondo yami ibhizi yacabanga. Okay, mengisacabanga kanjalo, laba abawu-2 abangani bami sengiyabazi phela amazwi abo ngiyawazi ukwesha ukuthi okay ubani manje lo, ubani bayaxabana. Omunye uthi imiqala, omunye uthi hayi imiqala, omunye uthi imiqala, omunye uthi hayi imiqala. So ingxabano nje ileyo, yabona umsangano nje imiqala. So awazi kahle ukuthi ingxabano yabo yini, ngoba nomunye uthi imiqala nomunye uthi imiqala, awazi ukuthi imiqala ini. Kube into nje ukuthi okay ngiyeza ukuthi bathini, but ngithathele ekhanda because abananto abayikhulumayo. Okay, athi uSomnyama nina nisibandela umsindo yini inkinga yini? Athi omunye anithi mina bese ngiseduzana ukuthi ngimlethe na, so anithi emva kwakho yini? Athi anithula umsindo nalalana, athula umsindo bala. Ihlale nje ngqondweni ukuthi-ke mina bese ngiseduzana ukumletha nana, so yini kuqala. That ngithi maybe ngicabanga kakhulu, angiyeke. Okay, silale. Masalele aqale manje angibambeke. Yeah, ngoba angithi ngilele ngibhekile noma ngomthatha isandla ngisike eceleni. I think ngaleso sikhathi ngitshela ukuthi angazi ucama ukuganga thizeni and akafuni ukuthi laba abanye abantu bezwe or babone. So ngisho ukuthi vele mangabe ngithatha isandla ngisichilisa uzobona ukuthi hayi no akwenzeki bese ayayeka. Okay, aphinda asithathe ukuthi isandla ngibambe ngiphinde ngisichilize futhi, asithathe futhi okwesithathu angibambe ngisichile. Athi-ke emasotsha iyana nenja, hawu engaligunyanga nje nokusho ngimbo abafana ngiphezu kwami bayangibamba. And then kwaba sengathi bebelindele ukuthi uzosho something, or ingoba uyiboss yabo vele basuke nje bahlale be-ready for anything. Sebamali ngoba ngibambile ngibheke phezulu, bazama obomjikisa nami ngiyalwa. Ekulweni kwami bagcine bekhonela ukungibhekisa phansi, bangibhekise phansi but still ngiyindwe ngishunduza. Emva kwesikhashana omunye athatha ummese, uphethe ummese, ulibe uyangiphika njengommese, uyangiphika uthi yeka lento yenzayo so ngilimaza, yeka lento yenzayo so ngilimaza. Ubuye engqondweni yami ukuthi kuthiwa la uyaphuma uphila or uphuma ufile. Njengamanje ngifuna ukuphuma ngiphila or ngifuna ukuphuma ngifile. Ngawudedela ngalesi sikhathi. Ngudedela umzimba, weza wagibela phezu kwami, wenza waphuma, ngiyezwa kugibela owesi-2. After lo wesi-2 angikhumbuli kwenzakalani. Ngiyakhumbula ukuthi nazi kushuthi nazi umeka, ngoba into engiyikhumbulayo after lokho ngazibona sengivuka ekuseni. I think ngabo 7:30, 8 somewhere there. Ngivuka ekuseni. Mengivuka ekuseni bambuza ukuthi ufuna ukuqhubeka uhlale la or ufuna ukuhamba, afuna wathi okay bayisam ngibangani bami la bahlale khona. Mengifika lapho uzubona ukuthi-ke akusike surprise ukuthi-ke nami, it was not a surprise kimi mangabe fika, because angithi idoli sengizwele ukuthi-ke mangabe umusha uyafika kuthathe and stuff like that.
noma ngibuyele emuva futhi ayikho nomuntu ongibuzayo ukuthi alright kwenzakaleni wathi ayikho nofuna ukwazi nje ngithina but okay ngafika ngahlala kwaba qhubeka impilo ke kanjani but ngoba qhubeka impilo mina manje nginenkinga inkinga yami ukuthi nginomobo kakhulu mekufanele ngiye toilet uma ngabe ngiye toilet ayikho into ephuma ngaphandle kwegazi and mekwenzeka kanjalo kuba into yokuthi angathi angikhona ukuyicontrol kancane so mangabe kuthi toilet manje iyamanye not like hayi ngizothi umsiba kancane so yeah kwenzeka nje I think about 2 weeks ngigula kanjalo and then ngihamba ngaye eklinikhi banginikeza amaphilisi amanye ngamaphuza amanye ngamashutela kwaze kwayela ofensa kanjalo so ngaba right into yenzeka okay. Then going back to your voice, the voice that you had ukuthi ithi hamba endlini. What was like the main thing eyayikenza ukuthi ungafuni ukuba sekhaya? Nami ngicabanga ukufika lapho ngixoxe indaba yesitori sasesikoleni ukuthi ke kwenza ngalani esikoleni ngicishe ngithola i-scholarship sase-UK ingoba ekhaya kazi uma ukholwa ukuthi inkinga yaqala lapho esikoleni kushuthi khona abantu abangathandanga base bayangenza-ke izinto zabo maybe angazi noma udukanezo noma yini which would make sense ngoba into engangiyikhalela mina manje angi-understand ngoba akekho umuntu wakwafika kimi wathi sizokubonana or sizokushaya or uyabona imibuzo nje lesangene nje ukuthi kwenzakalani wena why unjena and stuff like that but kimi kwakufika ngathi ukuthi hamba ngoba ngathi awufani nabanye abantu lana kwakuyinto nje yokucasha ukuthi angisafuni uhlala ngicashe ngini ngicasuke kakhulu ngoba uma ucabanga walker from Escort to Pietermaritzburg it could be about 30 to 40 kilometers now walk and in between indawo engekho yinhle kunamahlathi njani so angazi nami ngempela but my family believes ukuthi ke kwakuubuloyinyana obukhona yimi ngapha I'm not sure but ngikhumbula nje ukuthi kwakunento ethi ke akufanele kube la awuzizwa ngathi usendaweni right mangabe la yini manje umama sesekhona do you go home ngize na 2015 eGoli ngizohlala nayo ma 2015 fengo March meqala yes the whole 2015 angizange ekhaya the whole 2016 angizange ekhaya ngize ngaya ngo 2017 ngo December because manje umaro uyanko ukuthi awukwazi ukungaya ekhaya wena nezwo zizokucasukela because my is traditional like that athi idlo sizokucasukela wangisabisa okay ngiyacina ngihamba ngaye but ngempela ngangi-determined ukuthi angiyi ekhaya until 2017 December. Okay, besides your mom, how did family members take like to the whole story or the whole situation, the aliens and the corner? Did you like sit them down
awatshela ukuthi kwenzakala so naso, awatshela uma wabe atshela some family members. Indaba zabosomnyama. I think I've never afforded people to have that chance ukuthi ngikhulume ukuthi ke ngahamba kanjena ngihlala kanjena ngihlalaphi. Sometimes uma uyabuza ukuthi bekungakalani lapha, and I just dismiss her. But asikaze sifike la esihlala khona ngempela ukuthi ke so wena 2009 wakwenzakalani, 2012 wakwenzakalani until 2015. And then ne-family yami nayo shem abantu abanganandaba labayana. So if you feel like ufuna ukusiport kwale ndaba, report. Mangabe ungayiport futhi ngeke ngeke sikuforce ukuthi usiport le ndaba. So yeah. The same family do they see you now? Yes. No questions. No questions, because they never had a problem with me. Yimi wayenenkinga imaginary engangazi ukuthi na ngicoshapi. But we are fine. We're just great. Okay. Sibuyele kusomnyama. Yeah. If you were to get the opportunity ukuthi uhlale naye la, ongathini nje kuye? Iyangihlekisa because for a very long time I wanted to believe ukuthi ke naye wayengazi ukuthi wenzani ngalesiya sikhathi. Probably was under some influence and stuff. Ngimzwela nami ngokwami ukuthi awushem singama-victims sonke la. But ukube bengingambona namhlanje ukube bengakafi, behamba ngathi ngingamgenga ngotelemba because ngayimala that day. Damn. Ngalimala. And I think I'm only realizing that now. Ukuthi kuningi okwashintsha. And kakhulu nale ndaba yokuthi I could not deal with the situation probably professionally. Nami sengilimaza abantu abaningi because njengamanje ngumuntu nje oshesha ucasuka. Ngiyaphuza ucasuka kodwa futhi ngiyashesha. And ekushesheni kwami ngempama nje ngiyayiqhumisa manje. So ngiya-understand ukuthi sekubaningi abantu nami engibazobuhlungu ngendlela enjalo. And maybe I'm justifying myself or not, but I think iqhamuka lapho. Ube ngingambona namhlanje, unlike 3 years ago, bengahaya nje umgeni model. I think I'm far from God. Very much far. Ngoba nangade nami nginey'nkinga zami okufanele ngabe ngidila nazo ukuthi ngihambile ekhaya, and then how do I deal with that situation? Ukuhlala emgaqweni kodwa nje it is a terrible experience. Kunamaphoyisa afika ayangishaye. Awazi ukuthi uzodlaphi the next day. I had to deal with a lot, mina nje, and then had to add that on top of my struggle. Angibonga ukuthi kuyaphoyeleka into enjalo. Angikazi. So ukhona usizo oke walithola maybe wavakashela i-psychologist? No. Angazi ke banga ngabantu abamnyama ababhenisa kuleyo nto leyo.
a psychologist. Kakhulu abantu abafana, umfana nje siyalimala sishona phambili. So angidazi. Thema ngiqala la ngeza ukuthi sewuyashesha ukucasuka, so lokho singasho ukuthi i-anger. So ngokubona kwakho iluphi usizo oludingayo ukuthi ukwazi ukuthi ubhekane nale anger le ecreatekile kuwe manje? Into abadala-ke leyo. Ingabe ngiqamba ngathi nami years angazi. Indaba zesikole ngoba ngithi uma ngilandelela ngathola ukuthi bona 16 years the time usestradini. Esikoleni bekhamba kanjani? Gcina kwenzakaleni? Uthe uma uhamba vele wayeka isikole? More 2009. Nganga grade 8. But ke kwenzakalayo. And then njengamanje ngingena kwi-program i-second chance. Yeah, ibizwa na-second chance. So ubhala u-matric and then i-test exam yami yokuqala i-Monday English. So ngamoshakalelwa isikole. I know njengamanje ngiyazama ukuhlangahlanganisa ngenxa yokuthi awukwazi ukuya ndawo ungana-matric at least eSouth Africa. But ngimakwanele lokho ukuthi nje matric nje I think ngikhalela ukuzama ukuthi ke kube ngaphezu kwa-matric kuphela, and then those exams are going to determine what ke where to from here. So the book begins it. What keeps you going? Oh God. What kept me going is umculo gospel. I think namanje ukumculo engizwa kancane njengomculo gospel ngoba uyangikhohliswa ungibeka kwizone enye yokuthi angisakhumbuzi. Ngikhumbula nangalesikhathi ngisashaya emgaqweni bengihamba the whole day ngihlale emabhasini akamashu, erenki emabhasini amashu lapho kuhlale kuphulwa khona kunabantu bacula gospel. So I'll stay there like the whole day from ekuseni until ntambama. Qhamuka omunye acule, phuma omunye, qhamuka omunye acule. And which is that really kept me going. You trust me. Yes. You trust people. I do. And inkinga leyo. Inkinga enginayo. Ngoba. Wayena usomnyama ne. Emva kwalolo suku lolo. Ngangilibe ngithandaza ukuthi Nkosi yami, I feel like naye bengazi ukuthi wenzani, or maybe lo muntu engimbonile or that I experienced that night is not the same person I saw ngalela langa efika kimi engibuza ukuthi ngifuna ekhaya uzongisiza and stuff. So ngangikhala ukuthi ngathi ingeza kimi athi no man sorry, angazi bengidakiwe or bekwenzakalani angazi. This one time weza ngempela sengicishe ngikhohlwa nokukhohlwa nje weza. I think it was about 3 weeks after mefika uyangikhahlele enyaweni ngithi athi ngize kuwe ngithi ufunani ngini, athi no
ngifuna ukukhuluma nawe, but angikwazi ukukhuluma kugcwele bonke labantu abagcwele la. So ngicela ukuthi siye endaweni ethe ukuthula kancane. Sahamba ngamlandela-ke, ngoba ngimlandela nje enhlizweni yami kunalento ethi-ke at last ufuna ukuxolisa, kanti akafuna ukuxolisa, ufuna ukuphinda futhi. So i-trust nje into enginayo kakhulu. So waphinda thola. Yeah, at least angazi kuzwakala kahle yini, but at least this time around kwakuyena yedwa. Sure, yeah. Relationships? Kamalas. Kungenza ukuthi ngibe ngiku-denial mhlawumbe ukuhlehliswe naleyo ndlela, but ngicabanga ukuthi nje wonke umuntu ngamaqhuma namathafa wonke umuntu. So noma kwenzeka kimi ngithathele engqondweni ukuthi maybe because maybe what. So kuba into nje ukuthi wonke umuntu usimhlula lapho. Because I'm thinking ukuthi singabantu we're not, as status in dog fan, we're not strong. Omunye umuntu bekayimedia akhona ukuthi athini ufike khona manje since from 2009. Any suicidal thoughts about all of this? There is a day kwakuyi 2018, 2018 nge-31 December bengikade ngihlala eMidlands. So bengicabanga nje ukuthi impilo yami iqale phi, impilo yami ishintshe kuphi, just how I feel about everything. And nathi namhlanje fanele ngife namhlanje. I had this strong feeling ukuthi namhlanje ngiyahamba namhlanje. So ngasukuma ngahamba ngaya, but before that, before ngisukuma ngiyakhumbula ukuthi I was crying, I was weeping. It's just ngicabanga nje ngempilo nje iyonke. And then emva kokukhala lowo ngathi noma angisukume ngihambe ngiyobheka elento ey'tolo ukuthi ngithole something i-Retex. I think kakhulu kungangithi ngifuna i-Retex, bahlale bethi i-Retex iyabulalana. So amazingly ngahamba zonke iy'tolo ezikhona eduzane asikho isitolo se-Retex. So I think kwasiza ukuthi ngayithole i-Retex ngoba I was very determined. At least that day, ukuthi no, ngiyahamba namhlanje. Mina nje ngaphelele yonke into, thinking about future. Kahlazi njengamanje ngumuntu ophilayo nje ngoba liyaphila. So there's no passion, nothing. But into engicabanga ukuyenza which should and could change someone else's life is education around sexual crimes and around domestic violence. And I also have a passion of getting it out there, that because Nami I did not have matric until Sorbonne after June, that ukuze ube umuntu onemali, you don't really always need a matric. You can also do imisebenzi online, can make a little bit of money, not even a little bit, some make like a lot of money online, and that's just where I'm at. Speaking about domestic violence, sexual crimes, and making money online. Okay, so you're bringing like the awareness. Yes. Because when speaking about domestic violence, also a little bit of sexual crimes,
many of those things happen when you don't even understand what says the NZEC. And by having these conversations around these topics is for people to then notice, okay, this is what is happening now. Now I have had a number of people. There is a time when not just one, but a couple of times ngishaya abantu, ne? And then into engiyinoticile ukuthi ke mina as a person ngizoxwayisa mangabe sengizokukhumisa ngebhami ukuthi yabona manje sengizokukhumisa ngebhami. But now omunye umuntu could avoid mangabe sebona ukuthi ke okay manje sengizoqhumisa umuntu ngempama. I think into engcono ukuthi wenza nani uphume uhambe, because wamqhumisa lowo muntu ngempama wahamba wayokubophisa, uyahamba ejele anakuhlala. Moya ejele ulahlekelwa umsebenzi akulahlekela, nefamily yakho at some point ngakulahlekela ngokuqhumisa umuntu ngempama. So wena ucanga ukuthi hayi impama, but actually ingaba nomthelela omkhulu empilweni yakho. Some people don't really understand ukuthi umuntu momqhumisa ngempama nje kuphela, it is something else. Nasemsebenzini, when speaking of sexual crimes, kunezinto ezikhulumayo ungacanga wena ukuthi seziningi kakhulu ukuthi ke so mhlambe songakhohlwa nasemsebenzini. Sometimes usho ngoma umuntu and it sounds very sexual and umuntu becomes offended ngaleyo nto leyo. Uyaceba ku-HR yathi ukuthi hayi vele shem, it was very wrong of you to say such things. And so lahlekelwa umsebenzi. That is then why I want us to have those conversations ukuthi ke kungenzeka ukuthi uyibone wena ngathi wenza into nje kanti say wrong. Think about this guy kwi Big Brother Mzansi leqeda ukuphela manje. Kuno guy kwakugama like, but that guy got disqualified because babekhuluma something that was sexual and yabukeka offensive. And then I had indlela zokujustify ukuthi no, this is what I meant, no bengingafuni ukuzwakala kanjalo, but sekwenzakalile kwenzakalile. The only thing that you could have done was to not even say anything like that. Nobody knows, maybe ngabuye nongathola lo 2 million, but akawuthola nga because he said something that was offensive in a space of sexual. Set out of hope, but there was no. Thank you so much. Sibonga courage yakho ukuthi ukhulume. Omunye wethu uzothi hayi inganekwane le. Kanti it's really happening. Our brothers and sisters go through a lot. And it takes so much courage ukuthi umuntu abe out there on social medias making people available to this is yona impilo iyenzakalayo ngaphandle. Really, like we thank you and we wish you all the best. Njengoba uzobhala and ukubonke okubisimeko empilweni. Thank you so much. Thank you. And thank you for having me.